Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Ikigo cy'ubushakashatsi kurenganzira bwa muntu n'umuryango utegamiye kuri leta justice ya Abari kwa mbere bamaganye mu itangazo bahuriyeho ibyo minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ubwikorezi bwa Kongo Kinshasa Jean Pierre Bemba yerutse kuvuga basanga ari politike y'ibinyoma. Iyo miryango yombi irashinja minisitiri Bemba gukoresha ingamba zo gutangaza ibinyoma binyuranije n'amahame y'ukuri n'ubunyangamugayo bigomba kuranga abanyapolitike. Barahamagarira guverinoma kwanga propaganda iyo ari yose ishobora guteza amakimbirane muri politike no guhungabanya uburenganzira bwa muntu. Iyo miryango utegamiye kuri leta ivuga ko yangayikishijwe cyane n'ikiganiro cyatangajwe tariki 9 Kamena kuri Radio Top Congo, aho Jean Pierre Bemba yashinjaga nta bimenyetso bifatika umwe mu bashoferi ba Moise Katumbi witwa Kafuci ko yatangaje ko ari ububiko bw'intwaro buri mu kibanza cy'ubwubatsi mu Rundi. Icyakora nk'uko iyo societe civile bivuga, iperereza ryabo ryerekanye ko nta kimenyetso cyemeza ibyo birego. Urubanza rwaje kurangira umushoferi arekuye nk'uko iyi nkuru y'igitangazamakuru Media Congo bivuga, harimo kandi kwibasira Katumbi n'umwuka mu ushingiye ku moko. Itangazo rigenewe abanyamakuru ryashyizwe ahagaragara rivuga kandi ko minisitiri w'intebe wungirije yakwirakwije amakuru y'ibinyoma ko Moise Katumbi yabunze igihugu rwihishwa nyuma y'uko bivuzwe ko mu kibanza cyavumbuye intwaro. Icyakora imiryango itegamiye kuri leta yavuze ko ifite ibyangombwa byemewe, harimo uruhushya rutangwa n'ikigo gishinzwe indege za gisivile byerekana urugendo rwa Moise Katumbi ko rwari rwemewe. Iyo miryango ya RDH ndetse na Justice iramagana imvugo za Bemba babona ko ari mbi cyane, aho akunze kwibaza ku bwenegihugu bw'abanyapolitiki bamwe na bamwe nka Joseph Kabila na Moise Katumbi. Bemeza kandi ko amagambo ashobora kongera amacakubiri ashingiye ku moko no kwangiza ubumwe bw'abanyekongo. Ku rundi ruhande ariko muri teritwari ya Rucuru muri Kivu Amajyaruguru haramukiye urugamba rukomeye rwazindutse rubera mu bice dutandukanye ibindiro by'ibiro by'ingabo za leta ya Kongo n'umutwe w'inkeke maze M23 zirwanira muri Kivu Amajyepfo. Mu gitondo cyo kuwa mbere nibwo iyo mirwano yabaye hagati y'umutwe M23 n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zirimo FARDC, Burundi n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo FDL n'imbonerakure mu ishyaka CNDD riri ku butegetsi mu Burundi. Amakuru ava mu byo bice yavuze ko iyo mirwano yabereye mu bice twa Busumba na Bunkuba, dorere mu birometero 10 uvuye muri santere ya Mweso muri groupement ya Bukombo muri shoferi ya Bwito muri teritwari ya Rucuru. Amakuru aturuka muri ibyo bice avuga ko urusaku rw'imbunda ziremeye n'izoreje rwatangiye kumvikana kuva saa 2 za mu gitondo ruza kugeza saa 3 z'amanywa. Iyo mirwano ikaba yaratumye abaturage benshi baturiye utwo duce bahunga ku bwinshi berekeza Ibuhumbira no mu bindi bice byo muri teritwari ya Masisi ihana imbibi ni ya Rucuru ari nayo yaberagamo imirwano. Urugamba rwabaye ku munsi w'ejo ruje rukurikira urundi rwabaye mu cyumweru gishize, aho none rero ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zagabye ibitero kuri M23 nk'uko zabikoze ariko bikarangira zikubishwa inshuro. Bivuga kandi ko mu cyumweru gishize imirwano yabera hitwa Katsiro yatumye ibitaro byaho hari ibisasu byaguye kuri ibyo bitaro bikaza kurangira zimwe mu nkuta zabyo zisenyutse. Mbabwire kandi ko perezida w'inteko ishinga amategeko ya Kongo Kinshasa bwana Kamerhe yanenze icyemezo cy'ubutegetsi bw'iki gihugu bwafashe cyo guhagarika imishahara y'abakorera mu bice bigenzurwa n'ibiro rya M23. Nyuma ya M23 itangiye kugenzura umujyi wa Goma muri Mutarama uyu mwaka, leta ya Kongo yasobanuye ko abakozi bakoreramo ndetse n'abari mu bindi bice bigenzurwa n'iri huriro bahagarikiwe imishahara yabo mu cyiswe kiruhuko cya tekinike. Kamerhe yagaragaje ko guhagarika imishahara y'abakozi ari igihano cyiyongera ku kindi, asaba leta kubishyura amafaranga yabo mu buryo buhoraho. Ati twongeye gusaba perezida wa repubulika, minisitiri w'intebe n'abagize guverinoma ko bakora ibishoboka imishahara y'abakozi ba leta mu bice byafashwe ikabageraho bihoraho. Ntabwo intambara ikwiye kuba urwitwazo rwo guhana abaturage kabiri. Kamerhe yibukije ko mu ntambara ya kabiri ya Kongo ubwo u Rwanda, Uganda n'indi mitwe yitwaje intwaro byagenzuraga ibitatu bya kane by'igihugu cyabo, leta ya Kongo itigeze ihagarika imishahara y'abakozi birye ko batari bwo ikwiye kubihagarika. Ati twabikoze mu gihe Uganda n'u Rwanda byagenzuraga ubutaka bwacu kandi icyo gihe hariho imitwe yitwaje intwaro irenga 6, bitatu bya kane by'igihugu byari byarafashwe ariko imishahara yarishyurwaga. Si imishahara yahagaritswe gusa kuko leta ya Kongo nahagaritse banki zakoraga mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Ibyo M23 turagaragaje ko ari icyaha kibasira inyoko muntu. Mbabwire kandi ko u Rwanda rwagaragaje ko rudashobora kwirengagiza umugambi wa perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi na mugenzi we Burundi Evariste Ndayishimiye wo gukora ubutegetsi bwarwo. Ni ingingo hagarutsweho na Maseru Jeanne bakuramutse bahagarariye u Rwanda muri Loni no mu yindi miryango mpuzamahanga i Geneve mu Busuwisi mu ijambo yije ku nteko rusange mu 59 y'akanama k'uburenganzira bwa muntu. Amazeri bakuramutse yagaragaje ko kuva mu mpera za 2021 u Rwanda ruhangaye n'ikibazo cy'impungenge z'umutekano warwo ziterwa n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Ati giteye impungenge by'umwihariko n'ubufatanye bwongereye imbaraga hagati y'ingabo za Kongo na FDL ishyigikiwe na Kinshasa umutwe wafatiwe na Loni kandi ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994 ndetse ukaba ukomeje gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside mu karere k'ibiyaga bigari. Yakomeje agaragaza ko ibindi biteye inkeke ari imitwe yitwaje intwaro irenga 200 bibarizwa mu burasirazuba bwa Kongo n'ubushotoranyi bw'iki gihugu cyagiye gikorera u Rwanda mu bihe bigiye bitandukanye. Ati ikindi nanone giteye inkeke n'ibitero byinshi byagiye bigabwa na Kongo ku Rwanda birimo kurasa ku butaka bwarwo, kuvogera ikirere cy'u Rwanda bikozwe indege z'igisirikare za Kongo, gushimuta abanyarwanda bo muri Kongo n'igisa n'ubukangurambaga bwateguwe
imvugo z'urwango zibasira abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Indi ngingo Ambasaderi Bakuramutse yagarutseho n'imvugo zitandukanye zagiye zikoreshwa na Perezida Tshisekedi na mugenzi w'u Burundi Evariste Ndayishimiye bagaragaza ko biteguye gukura ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu kuboza kwa 2022 Tshisekedi yumvikanye abwira urubyiruko rw'ikinshasa ko yiteguye guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda binyuze mu cyo yise kubohora abanyarwanda. Ati abanyarwanda n'abavandimwe bacu ahubwo bakeneye ubufasha bwacu kuko barabocwe, bakeneye ubufasha bwacu ngo tubabohore. N'abavandimwe bakeneye ko dushyira hamwe tukabakiza abayobozi babasubiza inyuma. Ni imvugo yaje kongera gushimangirwa na Perezida Ndayishimiye w'u Burundi muri Mutarama umwaka ushize, aho yavuze ko azakomeza gukora ibishoboka byose agafasha urubyiruko rw'u Rwanda kwibohora agakuraho ubutegetsi buriho mu Rwanda. Muri iyi nteko rusange Ambasaderi Bakuramutse yagaragaje ko aya magambo ateye impungenge kandi ko atigeze arenzwe ingohe. Ati wenda ikindi giteye impungenge cyane n'imbwirwaruhame za Tshisekedi wa Kongo na Perezida w'u Burundi bashize amanga guhindura ubutegetsi mu Rwanda, ikintu cyarushijeho kuzamura umwuka mubi kandi kidashobora kurenzwa ingohe. Yagaragaje ko ikibazo cya M23 cyaturutse ahanini ku kwirengagiza akababaro k'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, ashimangira ko nabo bihuriye n'amahanga. Atagahinda kabo ntabwo katijwe muri n'igihugu cy'amahanga nk'uko bikunze kugarukaho kenshi mu mbwirwaruhame, ahubwo gafite imizi mu guhezwa, imvugo zihembera urwango no kwicwa. Ibi ni ibibazo byo gutsindwa kw'imiyoborere bikwiye gukemurwa na leta ya Kongo. Ambasaderi Bakuramutse yashimangiye ko u Rwanda rugifite ubushake mu biganiro bigamije gushakiramo uburasirazuba bwa Kongo igihe cyose bizaba bitabogamye cyangwa se ngo bibe igikoresho cya politiki. Naho mu Rwanda umucamanza w'urukiko rukuru i Kigali yategetse ko Victoire Ingabire, umunyapolitiki utavuga mu butegetsi bw'u Rwanda, yitaba urukiko kugira ngo bazwe mu rubanza rw'abafatwa nk'abakorana nawe. Ingabire yavuye muri gereza 2018 ababariwe n'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame mu myaka 8 afungiye ibyaha yahamijwe birimo kureba umutwe w'abagizi ba nabi, ibyaha we yahakanye. Izina rya Victoire Ingabire ryakomeje kugaruka mu rubanza rw'abantu 9 baregwa umugambi wo gushagurika ubutegetsi badakoresha inzira y'intambara. Ubushinjacyaha avuga ko abantu 9 bagiye bagirana ibiganiro na Ingabire ukuriye ishyaka Darifu Umurinzi riteremerwa gukorera mu Rwanda. Ubushinjacyaha avuga ko Ingabire yateye inkunga irimo amafaranga n'amahugurwa yo kwigisha abo bantu ko ubutegetsi bwakorwa badakoreshejwe intwaro. Kwa kabiri muri urwo rubanza umucamanza abujije impamvu Victoire yabagaragara nk'ukuriye umugambi w'ibyaha ubushinjacyaha buvuga, ariko bukaba butarigeze bumubaza. Umushinjacyaha yavuze ko amategeko amwemerera gukurikirana uwo ashaka cyangwa se ko yahitamo kutamukurikirana. Havuzwe kandi uwitwa Sumuta, havuzwe izina rimwe gusa, nawe ngo yagize uruhare mu mitegurire y'ibyaha baregwa bashinjwa, nawe ngo utarakurikiranwe cyangwa se ngo bazwe n'ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha bwavuze ko butazi neza abarereye ku mugabane w'Uburayi, gusa avuga ko bonetse yakurikiranwa. Metere Gatera Gashabana wunganira abaregwa yavuze ko ari ikibazo kuba umushinjacyaha atarabajije bavuga ko bagize uruhare mu byaha ashinja abakiriya be agahitamo gufunga abo yise ko ari abantu boroheje. Abaregwa barimo umunyamakuru Theoneste Nzeyimana wafunzwe mu mpera za 2021 bafashwe nyuma yo kwitabira amahugurwa yabaye yifashishije ikoranabuhanga. Ubushinjacyaha avuga ko bahugurwa uburyo abantu barwanya ubutegetsi badakoresheje intwaro. Ubushinjacyaha bwavuze ko bafashwe bose ari abayoboke b'ishyaka Darifu Umurinzi rya Victoire Ingabire kandi ko ryo ryateguye mu mahugurwa. Bamwe mu baregwa nka Sylvestre Womana uri gukora wari wateguye mu mahugurwa bavuga ko atari abayoboke b'iryo shyaka kandi dafite urihuye nawo mahugurwa. Umunyamakuru Nsengimana hakana uruhare mu gutegura amahugurwa yafashwe nk'icyaha kandi avuga ko ku munsi wiswe Ingabire Day abaregwa bashinjwa gutegura bari kuyitabira nk'umunyamakuru. Abaregwa bashinjwa ko bari bateguye kwitabira umunsi witwa Ingabire Day ube mu kwezi kwa 10 buri mwaka, aho bashyigikiye umunyapolitiki wibuka igihe yafungiwe. Urubanza rw'abo baregwa ruzakomeza kuwa 4 gusa mu gihe umucamanza yategetse ko Ingabire Victoire azitaba urukiko. Ntibizwi neza niba azaza. Ingabire nitaba urukiko ntabwo azitaba nk'uregwa muri urwo rubanza, gusa ubushinjacyaha avuga ko ngo nawe cyangwa se uwundi bazagira igihe bakurikiranwa bibaye ngombwa. Ingabire yafunzwe 2010 ubwo yari amaze iminsi ageze mu Rwanda aje kwiyamamaza mu matora ya perezida yateganijwe. Yaraburanishijwe hamwe n'ibyaha birimo kugamanira igihugu agamije kukibuza umudendezo no kuri umutwe w'abagizi ba nabi. Ibyaha we yakanye avuga ko bishingiye ku mpamvu za politike. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Banitswe abasore babiri umuhinzi witwaga Milton Bagambira utuye mu karere ka Rukiga muri Uganda mu kwezi gushize bagataba ibice by'umubiri we mu Rwanda bagirije mu rukiko rw'ibanze rwa Kabare. Iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko Bagambira ufite imyaka 32 y'amavuko yavuye mu rugo rwo mu gitondo cyo ku itariki 20 Gicurasi ajya mu murima w'urutoki n'ikawa uherereye mu mudugudu wa Rwenzaza. Muri uyu murima yasanze abajura babiri, James Kiromane Denis Berumugisha, bari kumwibirika bahangana nabo kugira ngo bashyikirize ubuyobozi bamutera ibyo mu mutwe no ku kibuno. Umuvugizi wa polisi mu ntara Kigezi Elimate yasobanuye ko abasore bishe Bagambira bamukatisha ibyuma bityaye bari bafite, abaguru n'amaboko babishyira ku ruhande barangije bashyira ibice by'umubiri mu mufuka bajya kubihamba mu Rwanda. Kiromba na Berumugisha ubwo bafatwaga bemeye ko bishe Bagambira bamuteye ibyuma banayishura agace ko mu Rwanda bahambye ibice by'umubiri we. Mate yasobanuye ko inzego z'umutekano za Uganda n'u Rwanda bakoranye impande zombi zigatanga ubufasha mu gutaburura ibice by'umubiri wa Bagambira ndetse babisubiza mu karere ka Rukiga kugira ngo bikingurwe mu cyubahiro. Umupolisi icyo gihe yavuze ati ni gute abahungu bato urubyiruko rushoboye gukora rwiba noneho rukanica inzirakarengane ifite iriya myaka. Nishimiye ko batawe muri yombi bakaba bari mu kasho. Ku mugoroba ku itariki ya 16 nibwo Kiromba na Beno Mugisha bagejejwe mu rukiko rwa Kabare. Umucamanza yanzuye ko bafungirwa muri gereza Ndorwa kugeza ku itariki ya 15 Nyakanga ubwo bazaburanishwa mu rukiko rukuru
kubera ko rwo ufite ubwo bubasha bwo kuranisha ibyaha bikomeye birimo ubwicanyi. Agaseke k'amakuru mu karere gapfundikiriye muri Iran, abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika maniswe indege z'intambara za Israel zirashe ku cyiciro gikuru cy'igitangazamakuru cya leta ya Iran mu murwa mukuru Tehran, nyuma y'uko igisirikare cya Israel gisabye abatuye muri ako gace aho ngaho igitangazamakuru kiri kwimuka. Amakuru yari arimo gutangazwa mu buryo bw'ako kanya kuri televiziyo ya Iran yahagaze by'akanya gato nyuma y'uko humvikanye ibituritse ndetse n'amatara agahita azima. Ibitangazamakuru byo muri Iran byavuze ko umukozi nibura umwe mu cyo gitangazamakuru cya leta yapfuye. Igisirikare cya leta ya Israel cyavuze ko cyarashe ikigo cyo gutangaza amakuru y'ubutegetsi bwa Iran. Hagati aho abaturage b'ite Iran bagaragaye barimo guhunga ku bwinshi amafoto agaragaza umubyigano w'imodoka mu muhanda munini ujya mu majyaruguru. Mbere igisirikare cya Israel cyatangaje ko cyageze kurusha imbaraga mu kirere byuzuye kuri uwo mujyi, ndetse ko cyashenye 1/3 cy'ibyuma bya Iran bikoreshwa mu kurasa ibisasu bya misile. Ibi byabaye nyuma y'uko misile za Iran zirashe mu duce tune tunyura mu majyaruguru no rwagati muri Israel mu ijoro rikira kuwa mbere, zica abasivile nibura 8 nk'uko igisirikare cya leta kibivuga. Minisiteri y'ubuzima ya Iran yavuze ko abantu nibura 224 bicwa n'abandi barenga 200 birakomereka mu bitero byo mu kirere bya Israel byo guhera kuwa gatanu mu cyumweru gishize, ubwo Israel yatangiraga ibitero bisesuye byo mu kirere byo kwibasira gahunda ya nucleaire ya Iran hamwe na misile zayo zo mu bwoko bwa ballistic. Ibiro bya minisitiri w'intebe wa Israel byatangaje ko ibitero bya misile bya Iran byishe abantu nibura 24 ndetse bikomeretsa abandi 592 muri Israel muri icyo gihe cyo guhera kuwa gatanu. Kuwa mbere nyuma ya saa sita z'amanywa, umuvugizi w'igisirikare cya Israel mu rurimi rw'igiperisi yasabye abatuye mu karere ka gatatu k'ite Iran mu gice cy'uburengerazuba kwimuka bukanya, avuga ko icyo gisirikare cyateganya kurasa ku bikorwa remezo bya gisirikare ndetse ko ubuzima bwabo bwari buri mu kaga hashize amasaha y'igitero cya Israel ku nyubako ikoramo igitangazamakuru cya leta ya Iran cyatangajwe mu buryo bw'ako kanya kirimo kuba kuri televiziyo y'icyo gitangazamakuru yitwa Irinin. Nyuma y'uko humvikanye ibiturika byinshi, Sari Emame ati ibyo mwabonye n'ijwi ry'ubushotoranyi bugaragara bw'ubutegetsi bw'abanyasiyoni cyangwa se abanyasirayeli kuri RIB. Ikindi giturika cyaturutse cyane kurushaho cyajegeje studio y'iki gitangazamakuru bituma Imama hava ayo makuru yahagaze asimbuzwa amakuru y'incamake, nuko hashize iminota amakuru arasubukurwa. Nyuma yaho Periman Jebel, umukuru w'igitangazamakuru RIB cya leta ya Iran, yagaragaye kuri televiziyo yerekana urupapuro ruriho amaraso. Yavuze ko iyo televiziyo n'abakozi babo bashikamye kugeza ku musozo. Iyo ntaramakuru Fares byo muri Iran byatangaje ko Masumehe Azimi, umukozi wo mu bunyamabanga bwa RIB, yiciwe muri icyo gitero. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran, Ismail Bakari, yamaganye icyo gitero avuga ko ari igikorwa cy'ububisha ndetse ko ari icyaha cyo mu ntambara. Umuvugizi w'igisirikare cya Israel, Brigadier General Efid Efrin, yavuze ko cyarashe ikigo cyo gutangaza amakuru cy'ubutegetsi bwa Iran cyakoreraga ingabo za Iran. Ati dushingiye ku makuru yacu y'ubutasi, icyo kigo cyakoreshwa n'igisirikare mu gukora cyikinze cyangwa se cyihishe mu basivile no mu bikorwa remezo bya gisivile. Minisitiri w'ingabo za Israel Israel Katz yavuze ko RIB ari urwego rutangaza icengezamatwara no kugomesha rw'ubutegetsi bwa Iran.